Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Urukiko rw'itegeko nshinga rwa Kongo Kinshasa rwemeje itegeko ry'inyenzi rya referendum, igikorwa gishobora gutegurira President inzira yo kwiyamamariza manda ya gatatu ku butegetsi. Kwa kabiri urukiko rushinzwe itegeko nshinga rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemeje itegeko ry'inyenzi rigena urwego rw'amatora ya referendum ku rwego rw'igihugu. Abacamanza barindwi basinye icyemezo kizasohoka mu igazeti ya leta. Perezida w'urukiko yavuze ko umushinga w'itegeko wemejwe na Sena mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka uhuye n'itegeko nshinga, bityo yemeza ingingo zemerera ivugururwa. Perezida Tshisekedi yajyanye icyifuzo cyo kuri uru rukiko tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu asaba ivugururwa ry'itegeko rigena amatora. Nyuma yaho rirangije igihe cyaryo ku itariki 15 Kamena y'umwaka, abarwanya ubutegetsi bamaganye iki cyemezo bavuga ko gishobora gutanga inzira y'impinduka mu itegeko nshinga zemerera perezida gusaba manda ya gatatu, manda yiriho ubu ngubu irangiye 2028. Ihuriro ry'amashyaka atavuga n'ubutegetsi muri icyo gihugu Article 64 ryavuze ko ryahagaritse imyigaragambyo ku rwego rw'igihugu yari iteganyijwe tariki 22 Nyakanga, ariko ryemeje kwanga igerageza iryo ari ryo ryose ry'abayoboke ryo gutegura referendum mu gihe iki gihugu kiri mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba. Ryasabye urukiko guhagarika itegeko ry'uyu munsi rishimangira ko ibiganiro byo kurangiza ihungabana rya politiki n'amakimbirane arambye mu burasirazuba bwa Kongo bigomba gushyirwa imbere. Perezida Tshisekedi yasigaje imyaka 2 ngo manda ya kabiri ari nayo ya nyuma ku butegetsi irangire. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande, reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura karande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp, urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho, kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Hagati aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye ko yarutse gusinya n'FDL amasezerano agamije gushyira intwaro hasi, gusezerera abarwanyi no kubakira ahantu bacumbikirwa by'agateganyo mu gihe amasezerano Washington asaba igihugu gusenya uriya mutwe w'abajenosideri. Iby'ayo masezerano byatangajwe na Minisitiri ushinzwe kwihuza kw'akarere Floribert Nzuri mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa ku wa kabiri. Ni ikiganiro cyari cyanitabiriwe na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi w'ubutegetsi bwa Kongo Patrick Muyaya. Nzuri yavuze ko Kinshasa yamaze gutera intambwe ikomeye ku kibazo cya FDL. Yavuze ko umutwe n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa politike bwawo basinye na guverinoma ya Kongo Kinshasa amasezerano yo gushyira intwaro hasi, gusezerera abarwanyi no kubashyira mu bice byagenwe. Ati uyu munsi twishimiye kubamenyesha ko habaye impinduka ikomeye ku kibazo cya FDL nyuma y'ibikorwa bimaze igihe yasinye protocole yo gushyira intwaro hasi, gusezerera abarwanyi no kubashyira ahantu bacumbikirwa. Minisitiri Nzuri yavuze ko iyi gahunda iri mu byo Kongo Kinshasa yiyemeje gushyira mu bikorwa mu rwego rw'amasezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono na Perezida Tshisekedi na Perezida Trump ku itariki y'Ukuboza k'umwaka ushize agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke muri Burasirazuba bwa kiriya gihugu. Yasobanuye ko uburyo amasezerano ateganya harimo ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo mu gihe Kinshasa yemeje gukemura ikibazo cya FDL. Ati mu rwego rw'economics cyangwa se gahunda y'ibikorwa, u Rwanda rwemeje mbere na mbere gukura ingabo zarwo muri Kongo kuva ku butaka bwa Kongo. Ibyo nibyo bise gukura ingamba z'ubwirinzi. Naho Kongo Kinshasa yiyemeje gusenya umutwe w'Abanyarwanda wa FDL. Gusenya bisobanura kugabanya icyo u Rwanda ruvuga ko ari ikibazo FDL iteza ku butaka bwarwo. Anzuruni yavuze ko mu rwego rw'iyo gahunda FDL yiyemeje gusesa burundu umutwe wayo no guhitamo abarwanyi babo bazerekeza. Yavuze ko bamwe bashobora gusubira mu Rwanda mu gihe abandi bashobora kujya mu bindi bihugu. Yavuze kandi ko kwera impungenge bamwe bagize uriya mutwe ufite kubijyanye n'umutekano wabo nibasubira mu Rwanda bemeye ko ibikorwa byo kubasubiza mu gihugu byaherekezwa n'umuryango mpuzamahanga. Ati FDL yiyemeje gusesa burundu umutwe wawe w'inyeshyamba no gusubira mu Rwanda kuri bamwe cyangwa se kujya mu kindi gihugu ku bandi, ariko kubera ko batinya ko batazabana umutekano nibasubira mu Rwanda bemeye ko umuryango mpuzamahanga uzabafasha mu bikorwa byo kubasubiza mu Rwanda. Minisitiri Nzuri kandi yavuze ko guverinoma ya Kongo n'abayobozi ba FDL bemeranije gushyiraho komisiyo izakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryariye amasezerano ku bufatanye n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikora ku bibazo by'impunzi z'Abanyarwanda muri Kongo. Yavuze ko FDL iri mu bice bitandatu, aho bitanu biri mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru n'ikindi kimwe kikaba kiri muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire. Anzuruni yavuze ko muri ibyo bice bitandatu, bitanu bitagenzurwa n'ingabo za Kongo, ahubwo biri mu bice avuga ko bigenzurwa n'u Rwanda na FCM23. Ati mu biganiro byabaye mu rwego rwo gukurikirana amasezerano ya Washington twemereje ko FDL iri mu bice bitandatu, bitanu biri mu Kivu y'Amajyaruguru n'ikindi
cumi n'imwe muri Kivu Amajyepfo mu misozi miremire. Ni ngombwa kuvuga ko impande zose zemeje ko muri ibyo bice bitandatu bitanu bitagenzurwa n'ingabo za Kongo ahubwo bigenzurwa n'u Rwanda mu izina rya FCM23. Minisitiri Nzuruni yavuze kandi ko FDLR yasabye ko abantu izakirwa mu gihe cyo gusezerera abarwanyi bayo hagomba kuba kure y'imirongo y'imirwano kandi yarinzwe kugira ngo hatagira ibitero bikorerwa abarwanyi bari muri iyo gahunda. Yatangaje ko hari n'igihugu cya gatatu cyamaze kwemera kwakira abarwanyi ba FDLR batifuza gusubira mu Rwanda. Yongeye ko abarwanyi cyangwa se abayobozi b'umutwe bakekwaho ibyaha bazashyikirizwa inkiko zifitiye ububasha. Ati muri bo bagize uruhare mu byaha biteguye kuburanishwa n'inkiko zifitiye ububasha. Anzuruni yakanye ko Kongo yaba itazafata ingamba yo gukurikirana abarwanyi ba FDLR, ashimangira ko hagomba gushyirwaho uburyo bukomeye bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Ati icy'ingenzi kuri twe nuko inzira izakurikizwa mu buryo bukomeye. Uyu munsi ufite ubwitange bw'abayobozi ba politiki n'abasirikare bazitabira iki gikorwa hamwe n'abarwanyi babo. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abarwanyi bose basigaye bitabira iki gikorwa cyo gushyira intwaro hasi no gusezererwa. Ku rundi ruhande umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko ijambo gusenya ryakoreshejwe mu masezerano, agira ati gusenya cyangwa se neutralisation ntabwo bivuze kwica. Muyaya kandi yavuze ko ikibazo cya FDLR kitagomba gukoreshwa nk'urwitwazo asaba u Rwanda gukurikiza ibyo rwiyemeje mu myanzuro y'umuryango w'abibumbye n'amasezerano ya Washington. Ati ikibazo n'urwitwazo gusa kandi u Rwanda rugomba gukurikiza vuba na bwangu umwanzuro wa 2773 n'amasezerano ya Washington rukavana burundu ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Kinshasa yavuze mu gihe ikibazo cya FDLR kiri mu ngingo z'ingenzi z'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono hagati ya Kongo n'u Rwanda, aho Kinshasa yemeje gusenya burundu uriya mutwe. Icyatangajwe na Kinshasa kuri inshuro cyateje impaka kuko gutangaza ko FDLR mu nzira zo gusenywa binyuze mu bikorwa bya gisirikare hahisemo kujya mu masezerano n'uriya mutwe. Minisitiri Nzuruni yasabye abanyekongo gushyigikira iyi gahunda, yavuze ko ari intambwe ikomeye mu gukuraho impamvu zikoreshwa mu gusobanura ikibazo cy'umutekano muri burasirazuba bw'igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Julien Nduhungirehe we yamaganye umuvuno ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gukoresha mu rwego rwo gukomeza gukingira ikibazo FDLR, agaragaza ko amasezerano buvuga bwagiranye n'uyu mutwe nta hure n'ibiteganywa mu masezerano ya Washington. Nyuma ko leta ya Kongo itangaje ko iherutse gusinya na FDLR amasezerano yo gushyira intwaro hasi, gusezera abarwanyi no kubashyira ahantu bacumbikirwa by'agateganyo. Mu gusubiza ku rubuga rwa X, Minisitiri Nduhungirehe yabaye nk'ukomoza ku butatari ku butari butagatifu kuri iyi nshuro. Ati gushyira umukono kuri icyo cyiswe protokole hagati ya papa no kuvuga leta ya Kongo n'umuhungu wa FDLR na rombi no kuvuga ingengabitekerezo ya jenoside ntibihuye na gato n'amasezerano ya Washington kuko amasezerano atigeze ateganya ibintu nk'ibyo. Yakomeje agira ati kubw'iyo mpamvu bakoze jenoside bo muri FDLR ntabwo bari mu masezerano, ahubwo niba nyirabayazana w'ayo masezerano nibo yibandaho. Bityo rero ibi ni uburyo bwo kubibya rubanda no gukina ku mubyimba bikorwa na leta ya Kongo n'abafatanije. Ni uburyo bwo gutinza ibintu bwakoreshejwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka kwikura mu nshingano zayo z'ibanze z'umutekano, aho nk'uko biteganywa na CONOPS n'amabwiriza yihaye y'ibikorwa byagomba kurangizwa mu gihe cy'iminsi 90. Nduhungirehe yakomeje agaragaza ko kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono ku itariki enye Ukuboza k'umwaka ushize, leta ya Kongo itongereye gusa umurego mu rw'inkunga ya gisirikare FDLR, aho igice kinini cy'abagize umutwe cyamaze no kwinjizwa mu ngabo za leta. Ahubwo anihutiye gutegura no gushyira ku murongo umutwe wakoze jenoside mu bya politike binyuze mu gushaka abanyapolitiki ufitanye isano n'ubutegetsi bwa kera w'i Burayi, cyane cyane Jean-Luc Habyarimana, Fabien Singaye, Thomas Nahimana na Tadei Kwitonda. Mu gusoza avuze ko iby'ubwo butatu bufite imigambi mibi bukora mu itangazamakuru hagamijwe kwigaragaza gusa nta gaciro na gake bifite. Leta ya Kongo Kinshasa yemeye ko iherutse gusinya FDLR amasezerano agamije gutuma abayigize bashyira intwaro hasi mu gihe amasezerano ya Washington asaba iki gihugu gusenya uriya mutwe ugendera ku ngengabitekerezo y'abajenosideri. Hagati aho impaka ku hazaza h'ibiganiro by'igihugu muri Kongo Kinshasa zikomeje gufata inini nyuma y'uko guverinoma ya Kinshasa yanze ultimatum yashyizweho n'uburyo amashyaka arwanya ubutegetsi rizwi nka C64 ryasabaga ko mbere y'itariki 15 ukwezi kwa munani haba hamaze gutumizwa ibiganiro by'igihugu bigamije gushakira umuti ibibazo bya politike, umutekano n'imiyoborere bikomeje guhangayikisha igihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa kabiri, umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko gahunda ya perezida wa Kongo Kinshasa idashobora kugenwa cyangwa se gutegekwa n'igisubizo cya politike kabone cyaba giturutse kuri rikomeye ry'abarwanya ubutegetsi. Ati gahunda ya perezida wa Repubulika nishingira ku bwoko bw'abo bwose bwa ultimatum cyangwa se igitutu cya politike. Amagambo aje asubiza icyifuzo cya C64 cyaha ubutegetsi bwa Kinshasa nyirantengo cyo kuba bwatumije ibiganiro by'igihugu. Iriho rivuga ko ibyo biganiro ari byo byonyine bishobora gufasha igihugu kubona ibisubizo birambye ku bibazo bimaze igihe biri mu makimbirane politike, ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'imiyoborere. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, Patrick Muyaya yashimangiye ko ibyemezo birana na gahunda z'umukuru w'igihugu biri mu bubasha ahabwa n'itegeko nshinga, bityo bikaba bidashobora kugenwa n'amatariki cyangwa se bisabwa n'amashyaka arwanya ubutegetsi bwe. Leta ya Kongo ivuga ko gutumiza ibiganiro by'igihugu cyangwa se gufata ibindi byemezo bikomeye bireba inyungu z'igihugu bigomba gukorwa hakurikijwe itegeko nshinga n'inzego zemewe n'amategeko, aho gushingira ku gitutu cya politiki. Ku rundi ruhande, ihuriro C64 rikomeje gushimangira ko Kongo y'ibihe bidasanzwe bisaba ibiganiro bihuza impande zose. Nk'uko ryabitangaje, ibyo biganiro byagombye guhuza amashyaka ya politiki, inzego za leta, sosiyete sivile n'izindi mpande zifite uruhare mu buzima bw'igihugu hagamijwe gushakira hamwe ibisubizo ku bibazo byugarije Kongo Kinshasa. C64 yavuze ko igihe ntarengwa y'ubutegetsi gikomeje kubahirizwa kandi ko nibigira tariki ya 15 z'ukwa munani
nta butumire bw'ibiganiro buzatangwa izatangaza ingamba zose zizakurikira nubwo iryo ritigeze risobanura ku mugaragaro izo ngamba icyo zizaba zigamije. Ryemeza ko rizakomeza ibikorwa bya politiki be gusaba ko abo ibiganiro by'igihugu. Izi mpaka zikomeje gukurikiranirwa hafi n'abasenguzi ba politiki cyane cyane mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubusubizo bw'igihugu, aho imitwe yitwaje intwari ikomeje kurwanya ibice bitandukanye ndetse n'impaka zikomeje ku miyoborere n'uburyo igihugu cyakongera kubaka ituze rya politiki. Abasesenguzi bumva ko uburyo iki kibazo kizakemurwamo bushobora kugira ingaruka ku cyerekezo cya politiki y'igihugu mu mezi ari imbere, mu gihe abandi bagaragaza ko hakenewe ibiganiro bishingiye ku bwumvikane hagati y'impande zose kugira ngo hirindwe kurushaho kwiyongera kw'amakimbirane. Mu gihe C64 ikomeje gushimangira ko ibiganiro by'igihugu ari inzira y'ingenzi yo kugera ku bwumvikane no gukemura ibibazo biriho, leta ya Kongo ikomeje gutsimbarara ko gahunda z'umukuru w'igihugu zidashobora kugenwa n'igitutu cya politiki cyangwa se amatariki y'ishyirwa n'urwego urwo rwose. Amaso y'abatari bake akomeje kureba ari imbere y'itariki 15 kwa munani hazabaho impinduka ku mwanya wa guverinoma ku bijyanye n'iki kibazo, cyangwa niba C64 izashyira mu bikorwa ingamba yatangaje ko izafata mu gihe ibyisaba bitazaba byubahirijwe. Narahanganije amaso abanyamakuru byandikirwa Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe igisirikare cy'u Burundi cyamaganye amagambo y'abasesenguzi n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bavuga ko umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo usa n'uwagoswe n'umutwe wa M23 nyuma y'uko ingabo z'Abarundi na FARDC bamaze kwirukanwa mu duce tw'ingenzi tuwitegeye. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yagaragaje ko ivuga ari ugutesha agaciro igisirikare cy'u Burundi n'abagikuriye. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, General Baratuza yavuze ko kuva tariki ya 1 Nyakanga uyu mwaka ubwo Burundi bwizihizaga imyaka 60 y'ubwigenge hari abantu barangajwe imbere n'uwitwa Pacifique Ninahazwe bamaze iminsi bakwirakwiza ku nkoranyambaga amakuru agamije gusebya ingabo z'u Burundi. Ati dufashe kano kanya kugira ngo tumenyeshe Abarundi n'amahanga ko urwego rw'igisirikare ruhagaze neza kandi ko abarugize bakora inshingano bashinzwe babikunze, ntihakagire umuntu n'umwe uha agaciro ibivugwa n'umuntu udafite ikindi agamije uretse gusebya igihugu. Ninahazwe yuko mwe n'igisirikare cy'u Burundi asanzwe ari imihima y'uburenganzira bwa muntu n'umuyobozi w'umuryango Focode. Ninahazwe amaze yavuga ku bibazo abasirikare b'u Burundi barezwa mu burasirazuba bwa Kongo bahura nabyo, yagiye ashingira ku buhamya avuga ko bahabwa n'abasirikare b'u Burundi, akavuga ko bamwe mu basirikare bagiye bagwa mu mirwano bahanganye n'ingabo z'umutwe wa M23. Muri ibyo biganiro hagarutswe ku miyoborere y'abasirikare b'u Burundi, aho bivuga ko bamwe bamaze igihe badahembwa ndetse hakavugwa n'ibibazo by'imiyoborere mu gisirikare. Umwe mu basirikare bakuru bakunze gushyirwa mu majwi ni General Major Erindi Zigiye uzwi nka Muzinga, umugabo wungirije w'ingabo z'Uburundi zirwanira ku butaka. Mu kiganiro Focode yakoze ku itariki 23 Nyakanga, umunyamakuru Teddy Mazina yavuze ku miterere y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko umujyi wa Uvira usa n'uwagoswe n'ingabo za M23. Mazina yavuze ko mu gihe ihuriro ry'umutwe wa M23 n'indi mitwe ryakomeza kwagura ibice rigenzura bishobora guteza ibibazo ku basirikare b'u Burundi bari mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere, cyane cyane mu gihe umujyi wa Baraka waba ufashwe. Ku rundi ruhande umunyamakuru Bonfils Niyongere yibajije ku basirikare b'u Burundi bafunzwe bashinjwa gutoroka urugamba mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko ari ibibazo by'abasirikare b'u Burundi bagiye basubira inyuma cyangwa se bagahunga mu bice bitandukanye birimo Kivu y'Amajyaruguru, Minembwe na Puezero, maze bazi impamvu bamwe bafungwa mu gihe abandi batagize umubare w'ubutabera. Niyongere kandi yagarutse ku byabaye mu kuboza ko umwaka ushize, ava ko General Major Erindi Zigiye uzwi nka Muzinga yari afite icyiciro gikuru cy'ingabo z'u Burundi akohereza Colonel Jekonidas Nihorimbere mu mirwano yabereye i Rubarika. Yavuze ko Colonel Nihorimbere agarutse yasanze icyiciro gikuru cyafashwe mu gihe Muzinga we yari amaze kuhava, maze yibaza impamvu umuyobozi mukuru atafatwa nk'abasirikare bato bashinjwa gutoroka urugamba. Ibyo byose byabaye mu gihe impaka ku ruhare rw'ingabo z'Uburundi mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje kwiyongera, cyane cyane ku bijyanye n'imikorere yazo ku rugamba, imibereho y'abasirikare n'uburyo abayobozi b'igisirikare bakemura ibibazo bivugwa mu mitwe y'ingabo. Ingabo z'Uburundi ariko zihakana ko zaba zifite intege nke, zishimangira ko zihagaze neza kandi ko abasirikare bazo bakomeje kuzuza inshingano bashinzwe. Kimwe mu byakuriye impaka n'amagambo ya Pacifique Ninahazwe ku mashusho n'amakuru byagaragaje abasirikare bagaragaye ku butaka bwa Kongo bafite ibitambaro bipfutse mu maso. Pacifique avuga ko abasirikare atari abasirikare b'u Burundi, ahubwo ko bashobora kuba ari abasirikare badasanzwe ba Kongo bazwi nk'abahibu bashinzwe ibikorwa byihariye. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ibyo byamaganiwe kure, kigaragaza ko amagambo nk'aya ashobora kuyobya abaturage no guteza urujijo ku bikorwa by'inzego z'umutekano. Pacifique Ninahazwe avuga ko amakuru yashingiye ku igenzura yakoze, nubwo yibasiwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ninahazwe yakomeje avuga ko ibyo yatangaje atari ibihuha, ahubwo ko bishingiye ku igenzura yakoze ndetse no ku makuru yawe n'abantu bafite ubumenyi kubera mu rwego rw'umutekano. Mu biganiro bye Pacifique yagarutse ku kibazo cy'abasirikare b'u Burundi bajya mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo, avuga ko harimo bashobora kuba bafite impungenge zo kujya kurwana kubera impamvu zitandukanye zirimo ubwoba bw'intambara, ibibazo by'imibereho ndetse n'imyumvire itandukanye ku bikorwa bya gisirikare bikorwa hanze y'igihugu. Yavuze kandi ko ari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare batishimiye uburyo ibintu bikorwa, ariko ashimangira ko atigeze ashyira urutoki ku itsinda runaka cyangwa se umuntu runaka nk'uwabateza ikibazo. Pacifique Ninahazwe yanagarutse ku kibazo cy'imishahara n'amafaranga y'abo basirikare bajya mu butumwa bwo hanze y'igihugu. Yatangaje ko ari abasirikare bavuga ko bemerewe amafaranga menshi harimo n'amadolari 5,000 by'abanyamerika, ariko ko ari amafaranga adashobora kugera ku basirikare uko byari biteganijwe. Yongera ko harimo bavuga ko ku ikubitiro bahabwa amafaranga make nyuma hakabaho impinduka bitewe n'uko ikibazo cyagiye kivugwa.
Nasimukiye muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko iki gihugu cyamaze gutsinda icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo nyuma y'iminsi 42 nta murwayi mushya ugaragaye. Mu itangazo yasohoye yavuze ko icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo cyagaragaye hagati muri Gicurasi y'umwaka cyanduwe n'abantu 20 kica babiri. Abo bombi bari abaturage ba Kongo Kinshasa. Minisitiri w'Ubuzima muri Uganda Chris Bariye munsi yavuze ko icyemezo cyo gutangaza ko igihugu cyatsinze Ebola cyafashwe nyuma y'uko umurwayi wa nyuma asezerewe mu bitaro tariki 22 Kamena uyu mwaka akarangira iminsi 42 nta wundi murwayi ubonetse. Minisiteri y'Ubuzima y'Uganda yanditse ku rubuga rwa X ko iki cyorezo cyari gitandukanye n'ibyabanje kuko cyakomotse ku murwayi wari wazanye virusi avuye mu kindi gihugu. Yavuze ko byafashe inzego z'ubuzima kurikirana inkomoko yacyo no kugikumira hakiri kare. Mu gihe Uganda yishimira gutsinda Ebola muri Kongo, iki cyorezo gikomeje gufata intera. Imibare iheruka kugaragaza ko abantu barenga 2000 bamaze kwandura Ebola mu gihe basaga 400 bamaze guhitanwa nacyo. Hari impungenge y'uko iki cyorezo gishobora kuba kimwe mu bikomeye Kongo imaze guhura nabyo kuko mu minsi 10 gusa hapfuye abantu barenga 500, bigaragaza ko umuvuduko w'ikwirakwira ryacyo ukomeje kwiyongera. Ishami ry'umuryango w'ubuyobozi rishinzwe ubuzima WMS riherutse gutangaza ko ryatangiye igerageza rya mbere ry'umuti ugamije kurwanya virusi ya Ebola mu bwoko bwa bundi buryo, hagamijwe kureba niba wafasha gukumira ubwandu no kugabanya ubukana bw'iki cyorezo gikomeje kwibasira Kongo Kinshasa. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje bamwe barandika. Mazikwica Kodiya muri Kenya arimo gushyira imbere Minisitiri w'amakoperative Wycliffe Oparanya umukandida ushobora kuzaba Vice President wa William Ruto mu matora ya Perezida ateganyijwe umwaka utaha. Ibi mu rwego rwo kongera imbaraga z'ishyaka mu biganiro bifitanye na UDA ku mikoranire ya politike. Oparanya yavuze ko icyo yibanzeho muri iki gihe atari uguhatanira umwanya, ahubwo ari ukangurira abaturage b'uburengerazuba bwa Kenya n'abashyigikiye ODM gushyigikira ko Perezida utongera gutorerwa indi manda. Yavuze ko azakomeza kuba umunyamuryango wa ODM kandi ko yateganya kuyivamo. Abayobozi bamwe ba ODM bavuga ko niba ishyaka rizakomeza gukorana na UDA no gushyigikira kandidatire ya Ruto umwaka utaha rikwiye guhabwa umwanya wa Vice Perezida. Bagaragaza ko ubufatanye bw'amashyaka yombi bukwiye kugaragara no mu myanya ikomeye y'ubuyobozi. Ibi byatumye aho igitutu kuri Vice Perezida uriho kitura kindiki kuko bamwe mu bayobozi ba ODM bavuga ko uwo mwanya ugomba guhabwa umukandida wabo. Kindi cyo yavuze ko atazarekura uwo mwanya byoroshye kandi ko azanira gukomeza kuba umukandida wa Ruto ku mwanya wa Vice Perezida. Nubwo Oparanya we ugarukaho cyane hari n'andi mazina y'abanyapolitiki ba ODM avuga nk'abashobora guhatanira uwo mwanya, ariko abayobozi b'ishyaka bavuga ko ikinyenzo ari ukubanza kwemeza ko uwo mwanya uzahabwa ODM mbere yo guhitamo uzabuhagararaho. Naho Senateri wa Nairobi Edwin Sifuna yatangaje ko yiteguye gukorana n'uwahoze Vice Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua nubwo ari umudepite batoye bashyigikira ko no ku mwanya wa Vice Perezida. Yavuze ko icyo bahuriyeho ubu ngubu ari uguhuza imbaraga mu rwego rwo gukura Perezida Ruto ku butegetsi kandi ko gikomeye kurusha icyo bapfuye imbere. Mu kiganiro na The Citizen TV, Sifuna yavuze ko ibiro rirwanya ubutegetsi ryarinda mwana yinshi ryiteguye gukorana n'umuntu wese wemera kubahiriza itegeko nshinga, ubutegetsi bugendera ku mategeko no guharanira ko rutava ku butegetsi. Sifuna yavuze ko aticuza icyemezo afite cyo gutora ashyigikira ivanwaho rya Gachagua, asobanura ko icyo gihe yari afite impamvu zihariye zirimo byashinjaga Gachagua byo kwivanga mu cungire w'umujyi wa Nairobi. Yongeyeho ko Gachagua amaze guhanirwa amakosa yashinjwaga bityo nta mpamvu yo gukomeza kumuhana. Yavuze ko kuba Gachagua ubu nawe avuga ko ubutegetsi bwa Ruto buteje ikibazo igihugu bituma bashobora gukorera hamwe ku ntego imwe yo guhindura ubuyobozi bw'igihugu. Sifuna yavuze ko Gachagua afite inshingano zikomeye mu rugamba rwo gukura Ruto ku butegetsi kuko ari mu bantu bagize uruhare rukomeye mu kugeza ku butegetsi n'ubundi mu matora y'umyaka ine ishize. Ku birego byavuzwe n'umuyobozi w'abadepite ba opposition mu nteko ishinga amategeko Janet Mohamed ko abadepite bahawe ruswa kugira ngo bashyigikire ivanwaho rya Gachagua. Sifuna yabihakanye yivuye inyuma, yavuze ko atigeze akenera ruswa kugira ngo atore uko yabigenje kuko arasanzwe arenga imyitwarire n'imvugo za Gachagua na mbere y'ayo matora yo kumuvanaho. Nsoza mabwira ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwongeye kuvugwa cyane muri Tanzania nyuma yo ko ibirego bishya byashyizwe umushinjacyaha warwo bisaba ko hakorwa iperereza ku byaha bishobora kuba byararanzwe n'urugomo rwakurikiye amatora rusange y'umwaka ushize. Icyakora kugeza ubu ICC ntaratangiza iperereza ku mugaragaro, ahubwo yakiriye gusa inyandiko zisaba ko ikibazo gisuzumwa. Iyi nyandiko nshya y'ibirego isaba ko hatagenzurwa gusa ibikorwa by'inzego za leta, ahubwo hanakurikiranwa uruhare rw'abanyapolitiki barwanya ubutegetsi, abarwanashyaka, abateguye imyigaragambyo n'abakoresha imbuga nkoranyambaga baba baragizwe mu bikorwa by'urugomo. Ibi byakurikiye indi nyandiko yatanzwe mu Ugushyingo k'umwaka ushize yo yibanaga cyane ku by'inzego z'umutekano zashinjwaga. Abasesenguzi bavuga ko ICC idakora ishingiye ku nyungu za politiki z'abayiyambaje, ahubwo ikurikiza ibimenyetso. Bagaragaza ko abantu benshi bibeshya ko urwo rukiko rushobora gukoreshwa mu guhana abo bahanganye muri politiki, nyuma n'amategeko agaragaza ko rushobora gukurikirana abantu ku mpande zose igihe hari ibimenyetso bibashinja. Ingero zitangwa zirimo urwa Kenya mu rugomo rwakurikiye amatora 2007-2008. Mbere abantu benshi batekereza ko ICC izakurikirana gusa abayobozi ba leta, ariko nyuma iperereza ryageze no ku banyapolitiki bo mu mashyaka arwanya ubutegetsi barimo William Ruto na Uhuru Kenyatta. Nubwo byinshi muri ibyo birego byaje guhagarara kubera kuri ibimenyetso bihagije no kubangamira
bakamirwa ko batangabuhamya. Uganda, Cote d'Ivoire, Congo Kinshasa, Sudani, Libya, Repubulika ya Centrafrica nabyo bitanga ingero zerekana ko ICC ikurikirana abantu ku giti cyabo aho gukurikirana amashyaka cyangwa se za guverinoma. Abahanga mu mategeko bibutsa ko hakurikijwe amasezerano yashyizeho ICC, urwo rukiko ruburanisha abantu ku giti cyabo no kuburanisha ibihugu cyangwa se amashyaka ya politike. Bityo umunyapolitiki, umuyobozi w'igisirikare, umuterankunga cyangwa se undi wese ushobora kuba yarateguye, yashyigikiye cyangwa se yashishikarije ibyaha mpuzamahanga ashobora gukorwaho iperereza niba hari ibimenyetso bihagije. Banagaragaza ko muri iki gihe ibimenyetso bishobora no gukusanywa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, ubutumwa bwo kuri telefone, amashusho yafashwe imbonankubone n'andi makuru y'ikoranabuhanga. Abandi bahanga bavuga ko Tanzania ishobora kwirinda ko ICC yinjira mu kibazo mu buryo bw'imitsi igihe inzego zayo z'ubutabera zikora iperereza ryigenga kandi ryizewe ku byaha byose bivugwa. Ibyo bishingira ku ihame rya complementarity rivuga ko ICC yivanga gusa iyo igihugu kidashaka cyangwa se kidashoboye gukora iperereza no gukurikirana abakekwaho ibyaha. Perezida Samia Suluhu Hassan yamaze gushyiraho komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku byaha byagaragajwe na komisiyo ya Cande. Abasesenguzi bavuga ko uburyo iyo komisiyo izakora n'ubwigenge izagaragaza bishobora kugira uruhare rukomeye mu kureba niba amahanga azizera ko Tanzania ishobora kwikemura ibibazo byayo mu rwego rw'ubutabera. Komisiyo ya Cande yavuze ko urugomo rwakurikiye amatora rwahitanye abantu 518, rukomeretsa abarenga 2300 ndetse ruteza igihombo kigera kuri miliyari 125 z'amashiringi akoreshwa mu gihugu cya Tanzania.